bubu kami sembiring mergana milala mergana ibas penanah kendai mama ngopulung kalimbubu tuang kalimbubu kami Brahmana ginting mergana ibas waris kalenda ibas penanah kendai ibas penading gendai mama muda ibulang kalimbubu kami mekam jana sangat mami sangat impal kami kerinane bas penading gendoi ma emang kabagai membantu Brahmana mergana ginting mergana bantu katandu jana ribulang indu anak berundu kalimbubu kami nih apa kami serbelas kami kalimbubu Semara Darat sampai kami bulan-bulan yang daman anak buru kami sini kami jangan sangat mencari kami beri kami itu restoran kami bisa dibandingkan das anak buru kami yang betul jadi dibatasi masuk kita terima das dibandingkan anak buru kami sudah dapat peran kita maka dan jadi ibadah kuasa Tuhan. Kami sedang terlebih buang dulu bagai diri Krina sehat kami Krina tadingkan bola burung bubur Pak Sana Gundari ngobaci tamat tudung turang buru gintinge manbandu mari dege senina kami siapakan tudung turang ta buru gintinge raduras kita Krina manbandu ya kemerahan meskinting kami lebih ndadak takal edan dua kemerahan kami ngoban si benakan do cuma saja pebanci ngonde menjile ban salona bagai pe anak kami si buru ginting enda epe ngoka baci bandu bagai Jajinari membantu sinina kami ngusuh waktu na maka siapakan ka dege buang-buang beberente dua ana
teman senina mari raduras kita gerina yang gobat sisi benagen ya enda beri kami peran yes karena ibas klausin Bapak Adu pengunduh bayi yang paikan Brahmana mergana bulang-bulang na makasih kundari Pak Sana enda kaya paikan kami bulang-bulang dunakku pihirlah kendindo ibas penadingkan Bapak Adu bagaikan metutu kami iale dadak takal buberente dia lalit beras engkau menjunjungi kami kam alublas pikir gelah pikir tendiri aku ibas penadingkan Bapak Adu pikir tendiri aku bagai firman Banu terang begitu pikir kau tendiri ibas penadingkan teman dunia yang bergandeng ayo kabagayan aku begitu kampo bagai kataku deka pikirlah tendiri ibas penadingkan anak baru kami milala mergane ayo menkam kakak kami Brahmana mergana mari arakkan bagi kami kampin arakkan kami dadak bagi takal turang te buberete tanda-tanda nanggora duas kita je kami memandu si Brahmana mergana pe toto maka tetap kami guguh terus sangat mencari ibas kami gundari jadi ganti Bapandu puang kami Brahmana mergana Kinting mergana ijenda ngomenda ngadap impal kami mami mama nina turangku kujabudu kampuang kami Bapak Pra nangki mata warena gopulung kerina kalimu bu aras tuang kalimu putura bukan ini ku Bapak Pra ngatakan penuh ale-ale sapui iluh nindungai hajarin dua aku lah malam kalukur kalimu munte amin kia kamlanai rumah berikan pagi bajuku si mezilai si malema amin lanai aku rumah lidanga pagiru usur ingat-ingatan menulih-ulihan kena siku tadingkan ras beberena kerina nindungai Bapak Praan ya mami adinggo siti kam 14 mami terus kami dari impal kami siti terus kena cakap ibu kami ulah kersam kudukur do halo kendo kalimbubu kami ras puang kami enda go idolo di bata bapa ulah dabuh iloh du ersada itawari enda gelar toto sada ita jenda acara jari kami kali bubu kami ras puang kami gelar warinda banci ita pertoto kerina men bapa
lanai pe rumah Bapak pulih Hindu kalibu kami atas buang kami dalam perjalanan kami ganci sambarna bape mami nidu impal kami banci sambarna bapa mama mami nidu impal mama mami iya ndes kundu senda ibas ndes kundu senda iya jakam dai radu kam krina mari endam gelarna pernah mamandube puang kalibubu kami lid wisenda riku rasbatuna batu si malam-malam ijakari kam erbelasai puang kalibubu kami endam tarai-tarai na nggo ipesah kami nandangi kam riku ras mami pesai dengar arah total bukrina riku rasimpal kami krina ngom dai jelas kalau bagi kami maka na ibas kalau selmamenda lid ngenda impal kami dua endam pagi ganci sambahna beberapa dua mama mami bagian mending kami lebih nak berundu janari gobanci alo kendo membantu kami bubu kami perbabagan arah madu sentanan bagi ngata anggor mau nak berunta anak berunta maka anak bermenteri itu sering milala mergana lana di rumah makali enda mana si pesuhna puang kali bubu kami roh kami kujenda nandangi kam krina ngadap nandangi kam krina perbanggo idilo di bata Bapak ajar-ajari Hindu kami bas pergeluhan kami enda alo kendu udah ela enda tenah Bapak bagi alo kendu mama lanai pe Bapak rumah huli indu kami gancir sambahna Bapak nidu iya kami ganci Bapak uli kami mama alo kedua enda bucu dik bandu kata andu sitika ijabah suari sirabin aku Bapak andu ngobah meluk laus naringkan kita ngusuh perpadanan harus Tuhan tutup kita sepenuh guguh man Tuhan gelah kami memberi kami ras turun kami sehat menjuah-juah kita kena tadi kena dai kami ngalo ibas anak ibas anak buru kami kali buru anak buru belala margana nari maka gunduari arkitekam enda litkang enda ngoiskapkan gunaman bandu anak buru menteri kami amin kia kali bubu kami lanai rumah labu enda menandakan maka kami lepas ibas tanggung jawab tapi tetap ngeda kami puang kami rebenting kibu nandangnya nak berunduh kali bubu kami milala mergana ngwalakan kami sekin ras cantik riko ras batuna ikatakan kami bujur membantu kam krina apa ibe kam larobah mama mami nina turangko di bata si masu kita krina kami besa sehat anak berunduh anak berumintri indu ajar-ajar indu kami tolenari uga kami banci ngasupna ngadap krina kam kalim bubu kami bujur ras menjual-jual kita krina